survive. I will survive. Bio sam zapravo iznenađen što je Moko me zvao prošle godine, po prvi put trebalo je snimati kod njega doma njegove rekvizite, ono što je napravil. I onda kaže mi, pa čuj, mogli bi još nekaj snimiti, pa imam tih tema jako puno, za 200 videa, kaže. To je puno, ali teme su, svaka tema je sve bolja i bolja i tako da se i meni to svidjelo i rekao sam ajmo mi to snimiti. I tako je došlo putem tih razgovora, smo došli ajde da snimimo jedan malo duži film, da bude u stilu survivala, a ja sam imao na umu da to bude donekle kvalitetno izgledalo, baratam kamerama, znači da bude sniman u stilu Lost, serije Lost izgubljeni ili moj jedan od najdražih režisera je Terence Malik, a Moko ima prave teme. Tam iza je još jedan prostor za miniranje cijele ceste, da se stavi eksploziv u slučaju rata. To je trebalo nekako spojiti, iskombinirati taj način rada, mojeg i njegovog rada, da to prikažemo u jednom skupnom filmu. Znači snimili smo ove godine preko 50 ili 60 kratkih filmića. To je ono zadovoljavajuće, ali ovaj, kako smo ga nazvali, film Opstanak traje 60 minuta, sat vremena. On je sniman, dobije se neki osjećaj da je u biti sniman sa više kamerama. Scene se mijenjaju često, onako kao u filmovima Jerry Bruckheimera recimo. Tako da imate osjećaj da gledate pravi film. Ovo mora biti opasno za športaše ako imaju mobitele sa Wi-Fi uređajem i sa slušalicama jer to privlači isto groma. I tako je to sve skupa počelo. Moko je imao dobre teme za snimanje, meni se to jako dopalo i rekao ajdemo napravimo jedan malo bolji survival na našoj staroj Dravi. Kad jedan mu smrkne, drugom mu svane. Koštala te žito marihuane. Moramo neki grdi osmih baciti. Evo ljudi, nete vjerovali, ovo je baš snimatelju ušlo u uho, ovaj kukec. Ja sam ga vani ščupa s pincetom, pun je jaje. Šte je čovjeko jaja, ova jajca, ostaviti u uho. I samo dobro kad sam imao tu pinceto, inače, bože sačuvaj kaj bi se moglo dogoditi. Evo to se bude pretvorilo u crve, znači čovjeku je u uho ušao tek kukec. I vjeva sam mu to van ščupao, ko bi rekao, nevjerojatno. Ali se mora uho isprati. Moko je unikat, raritet, ne znam kaj reći njemu, vjerojatno i vi znate njega. Ima enormna znanja koja drugi nemaju, ali to ponekad ne zna iskoristiti na najbolji način. Zbog struje, velite, uništena je priroda, ne trebaju nam umjetni sistemi, nego samo direktan pristup prirodi.